Hai ai 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 ai. Karatina oye! Ai. Karatina oye! Karatina oye! Dore kanu mwariganĩirwo. Harambe! Harambe! UDA! Nidona ni mwechonjo. Mimi nawashukuru sana andũ a Karatina. Nĩmũĩ niĩ twĩna Deputy President MP wanyu wa hau kabere na Mheshimiwa Kimani Ichung'wa na arĩa angĩ twarĩ atindĩke handũ horu. Thĩmũtio ũguo. Na nĩmwatuĩkire gĩko gĩa tha nĩ ũndũ wa gũtũcagũra tũtongoretio nĩ mũnene witũ President na Deputy na ithuĩ aya angĩ othe nĩguo tũmũtungate. Tũka kũmwĩra nĩ thengio mũno na nĩndamũrutĩra ngobia ya gĩtĩo. Mimi niko na jambo mbili peke yake. Rais wetu moja sawa. Rais wetu wewe ukwamie hapo maneno ya maendeleo. Na hiyo maana maneno ya maandamano vile unafanya ukwame hapo. Hawa watu vinya wote hatutaki maandamano hapa Kenya. Wewe endelea maneno ya kusukiza fertilizer vile umefanya. Maneno ya kupaga barabara, maneno ya kupaga maziwa na zile mambo zingine tunafanya hapa. Na ya mwisho, andũ a Karatina, mwĩkuo. Ndĩmũria kĩũria. Nĩmũkuoya mũnene anja? Mnampea answer? Watu wa Karatina, watu wa Nyeri, watu wa Mount Kenya, mnataka handshake? Ya mwisho, swali ya mwisho, watu wa Karatina, watu wa Mathera, watu wa Nyeri, hiyo maneno ya mazungumzo inafanyika, iendelee ama tumalizane nayo? Tumalizane nayo? Tuwatane nayo? Wacha nione kwa mkono, nione kwa mkono. Asanteni sana.